শাসন 멋지니 하 쥐니 শাসন 멋지니 하 쥐니 শাসন 은나님 나시 나가이 나시 나가이 나시 Anu kalau kau fight tunggu YTF ni Dunjong Mohanpur ni bo tini orang attendance sampai jak tay district ni presidency ni bukan jeng nopur bo baru ada kisah sesuatu ni. Tapi sejarah tu ni buri montai buri nok tay roko kuno saja kira tay ni diploma thabo buri di mana kelak tay. Naidi jak tu. Naidi nong media through tu yang sana musungo. Joto nokolo thangdi, joto jagan thangdi. Sudah buba kara ni si bumung khona nai. Borok tay kebna hamjaga. Sudah buba kara na hamjago. Public rom sekai ngong thangka sentiment na habi thangka buba karon simi si borok nasinai 2023 wo buba karon simi borok nasinai amdekai sing respond mani tong taksu jora Bapa hari wansu tong bus kang nisong mari to belekani gana wi tongka belekani sampai tongka kara saka yang wi tongka lukurok ni sentiment to bapa karani thani sang tongo bapa hari wansu tong taklan ni bidang sabah sing belekani khatungo tam gakai sini logi sing buba kara haino sing manka hai kabo sinem sekai leader kaham bono sini bubagra bonjago bono sing sekai manka obono sing tongthogo tam bagai gakai o 2023 gakai sing yes kabo phasinai sini tipramota phasinai omo sure tam gakai sing ground level joto jagan thanga gakai bubagra ni bumung simino chini hano tangri nai jentage nolak tongai nolak tongai pilai mani orang man pakai seng tinong bamutia ni bisingo khobjak sipai para bisiwo tini orang TWF tai YTF tai tipramo thangai himla jak dur ajaga bubagarani nogo kokpil mung tai bubagarani thanchani kokpil mung no bosok dorate bongni tini ne nogo thangai kokpil mani wa bosok dorate bongni successful ne bosok dorate bongni ko jangna bosok ni le kaise se karbe lamsa ko kokna express bisinte belanya thangai no tini bojaga sim bosok Sung tini mo sipai bisi pura sung biar angko nok thangi bubagarani ko pinai tarpore sung tabu piri je nok thangi bubagarani kok sai phemeni joto borok no sawo bubagrano no sung hamjago bubagrano no sung kaplai khanye hinai asa khayo bidan sabha sini buskango belanya sampawi phaija sini bidan sabha sung jaski beno dipramo thano sung kaplai ngai ni ang asa khayo ta tiri busuk dorani simi busuk ba jagan sim busuk dorani norok ni tini korpui mutangna bo bagarani kok thancha sung tini o jaga sipai posimpara ni simi madomura sung pura obo tini sung feel khanyai tai tini ni pore pore tai tong busuk dorate tabuk suk dorate bo nok bo kun nok roko nor ni sajang mungkre bai nok na ang diman gelak oba hairo kunu kaisa korok di fudok sok kaja rok maman kha abo hairok le mayako tabuk dorate tong tabuk suk dorate sung je 100 ni 100 ekdom jotono mane jotono support khayo bubagrano sung je nok hamani jotono bubagrano support khayo abani bagini buskang bidan sabha sung jaske ban kaplai nai asa khaino sung tabo bubagrani tebo thangai maya jaga tong a jaga sung thanai buskango buskani sok mari ta belekane gana wi tong kha buskani sok mari no kitingai tai busuk dorate noni tebo busuk dorate phan kra khaiti sarani boba hairo matong ti sanan bagi boba hai tiarok tong noni sung to tiar no tongo sung bubagrani bagai sung nakhai thuinai thuinyakhai thuirinai jan nakhai jan renai bubagrano buskango jaske ban sung success khlainai bubagrani a imangno sung jaske ban muk thangsaramnai haikhenyo sung na bubagra je langa symbol rewi sung no berirangno oba haike TWF khairi jangmani o langa pungnani thangai tongo dakti no pungnai ang asa khlayo bo andara bo blog nan bamutia tinong bamutia hambai haje hangga man kake tebo sung purungai amsuk jorawo norok ogni koko sini tei kunung ko bud mariana o jorawo sini tipramota haya kabo sini bubagra no sing bud maranai gabono sing khatungoi buskango jotono magok lainai sing tabo kebono kesa kubur hinya kare sing wachana bubagra nasigei mahim lasinai kaka gana gini borno bo norok kichacha khadi बूट ड्रिगन सिंबल फायदेमान पहले मैं मेरा मीडिया भाई लोगों को मेरे प्रणाम। आज जो सिपाहीपाड़ा बीसी जो 2 वार्ड है वार्ड 2 वार्ड में हम हर घर घर
जो डोर टू डोर कैंपिंग हम लोग जा रहा है। फिर जाने के बाद हम लोग एक ही चीज़ आवाज़ मिल रहा है, वो जो 2023 जो 20 इसमें एक ही आवाज़ दे रहा है हर घर में, जो बोल रहा है इस बार हम जो बीजेपी जुमलाबाद सरकार का आना था पहले, जो चलो पलटाई, उसको एक बार हम लोग बोल रहा है चलो उल्टाई। एक ही बात बोल रहा है, इस बार सरकार होने से महाराज का जो त्रिपुरा था वो सरकार हम लोगों को चाहिए। वो सरकार हम लोगों को इस बार त्रिपुरा में जो न्याय हुआ उसको हम लोग को दिलाएगा। फिर हम लोग जो आज 75 साल से हम लोग जो आदिवासी त्रिपुरा था, जो लोग हम लोग है वंचित है, हम लोग उसको हम लोग का वो हमारा एमएल मंत्री बनने का इस बार हमारा फाइट नहीं है। इस बार हमारा जो अधिकार मिलने का वही हमारा फाइट है। हमारा कोई एमएल मंत्री जो भी हो, हमको उसको देख के वोट देना नहीं है। हम लोग इस बार जो भी हो कैंडिडेट, हम लोग महाराज का जो नेतृत्व में महाराज को हम लोग देख के वोट दान करेंगे। जो 16 तारीख वोट मैदान में होगा, 2 तारीख रेजाल में हम लोग त्रिपुरा माता जय होगा, इस आशा विश्वास रख के मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज को रिपोर्ट में क्या मिला? हर घर घर के जाना से आपका जो त्रिपुरा मोठा का नाम दिलाने से, बुबागरा का नाम लेने से आज का रिपोर्ट क्या मिला? रिपोर्ट के लिए थोड़ा बताइए।